ikaze kuri mwe mwese mukomeje kugenda mubana natwe mbahaye ikaze mu makuru ya buri munsi tuba twagiye tubategurira. Reka mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza ndetse no gukomeza kunogerwa na gahunda zacu mu makuru ya buri munsi tugenda tukugezaho kuri channel ya M24 TV. Mwese muhawe ikaze rero mu nkuru zo kwitariki ya 31 y'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2019. Baduye ibitekerezo byanyu muri comment, turabashimira cyane abatugaya ndetse n'abadushima, namwe turabashimira cyane kandi mukomeze kugenda mubana natwe no mu yandi makuru. Jya munsi iyo video yawe ubasha kuba wakora kuri subscribe ndetse unanyeganyeze akazogera kugira ngo ukomeze kugenda ubu wa mbere mu kuba wabona inkuru zacu gatanu kuri gatanu. Tugiye kurebera mu byinshi bitandukanye mu makuru rero aturuka muri RNC. Twamaze iminsi rero tukugezaho inkuru zivuga ku bijyanye na Ben Rutabana ndetse naho yaba aherereye. Abantu benshi rero bakavuga byinshi bigiye bitandukanye ku makuru twagiye tugutegurira ku bijyanye n'izi nkuru rero z'uyu mugabo. RNC nayo ikaba yamaze kwemeza neza rero aho Rutabana aherereye, nk'uko amakuru dukesha ikinyamakuru Rwanda Tribune akomeza kugenda abigaruka. Bwana rero II Jerome muhuzabikorwa wa RNC yemeje ko bazi neza ibura rya Ben Rutabana n'uruhare rw'uwari umuvugizi wa RNC mu bijyanye n'ibura ry'uyu mugabo. Kugira ngo rero n'amakuru dukesha ikinyamakuru Rwanda Tribune ku bijyanye na Ben Rutabana ndetse naho yaba aherereye, dore ko uyu mugabo umwaka wose ndetse kuva mu kwezi kwa 9 k'uyu mwaka rero yaburiwe irengero kugeza amaginga ya akaba ataraboneka. Urumva ko rero umwaka urinze ugera ku mpera zawo hagishakishwa uyu mugabo, ariko hakaba hataranamenyekana neza aho yaba aherereye. Mu byo RNC yatangaje nibiki rero, ni nyuma yaho agatsiko kagizwe na Kayumba Nyamwasa, kakaba kandi agatsiko karimo Frank Ntwari, tutibagiwe na mubyara wa Kayumba witwa Kayumba Rugema. Aba bagabo ngo bashobora kuba baribeshye ko kurikiza Benjamin Rutabana batavugaga rumwe rero mu ihuriro rya RNC ari byo bizabaha gukora ibyo batumvikanagaho na Rutabana nk'ikiri, cyangwa se kaba bitakiri ibanga. Umuhuzabikorwa wa RNC ariwe rero Jerome Ntigucike yamaze ko byemeza ku bijyanye n'ibura rya Ben Rutabana. Ubwo umuryango wa Rutabana watangazaga ko ugiye gutangiza iperereza ku ibura rya Rutabana, ikimenyetso cya mbere cyahise cyangwa se kigaragazwa na RNC bihutiye kwigizayo rero abafite aho bahuriye na Rutabana babarizwaga rero mu buyobozi bwa RNC baherewe kuri mushiki we Tabita Gwiza, kimwe n'abandi bagerageje kubaza ihuriro ndetse bakanabaza ibura rya Ben Rutabana. Umunyamabanga mukuru wa RNC Jerome cyangwa se Gervais Condo ubwo rero yavuganaga n'itangazamakuru yavuze ko niba koko ibura rya Rutabana rifitanye isano na RNC azahita afata icyemezo cyo gukangurira abantu kutagana iryo huriro kuko rizaba ribaye ikiryabarezi. None mu ibaruwa rero yashyizweho umukono na Rwanda Tribune dufitiye kopi igaragaza ko ibura rya Ben Rutabana rifitanye isano n'uwahoze ari umuvugizi wa RNC Bwana Jean Paul Turayishimiye. Aho ngaho rero muri iyo baruwa ku itariki ya 29 Ukuboza imushinja bitaziguye rero gusibanganya ibimenyetso by'ibura rya Ben Rutabana, rikaba ryarashyizweho umukono n'umuhuzabikorwa wa RNC Bwana Ntigucike. Iri tangazo rikaba rishimangira uruhare ruziguye rwa Jean Paul Turayishimiye mu izimira rya Ben Rutabana. Ese rero iri sinamico rya muri RNC rihatiki uyu bwana rero Jean Paul Turayishimiye mu byatumye yegura kuri uriya mwanya w'ubuvugizi. Yatangaje ko rero atabasha gukomeza kuvugira umutwe umuhisha ibyo uri gukora, asezeye rero ku mwanya yari afite ariko atavuye mu ihuriro. None RNC nayo ikaba yamusezereye ku mugaragaro ashinjwa ibura rya Rutabana. Ibi ngibi rero biteye kwibaza niba atari ugushaka kurangaza umuryango wa Ben Rutabana ngo babe rero bahagarika iperereza batangije ryo gushakisha irengero rya Ben Rutabana, dore ko batangaje ko bagiye gushyiraho abahanga mu gukora iperereza bakamenya neza rero irengero rya Rutabana, hanyuma bagatangiza ikirego mu nkiko zibifitiye ububasha. Bwana Etienne Mutabazi umuvugizi wa RNC akaba yarumvikanye kuri BBC aho yagize ati rero ibibazo muri RNC ntibisanzwe nkuko rero biba n'ahandi hose. Yavuze ati ni ibisanzwe rwose nkuko biba n'ahandi hose
rero hahuriye abantu benshi. Abajijwe ku ibura rya Ben Rutabana yavuze ko bakimushakisha. Ahangaha rero wakwibaza niba Rutabana ari urushinge rwatakaye bakaba bagiharura ibyatsi byaho rwatakaye ngo rero byumve, ndetse rero byumvwe neza niba rero cyangwa se ibyo byatsi kugira ngo barebe niba bashakiramo uwo muntu cyangwa se bagashakiramo urwo rushinge nk'uko abenshi bakomeza kugenda babitangaza. Hanyuma rero tukwibutse ko mu nkuru zacu zatambutse kuri Rwanda Tribune ndetse no kuri M24 TV. Rwanda Tribune akaba dukesha iyi nkuru, twagiye tubabwira ko rero ubwo Ben Rutabana ageraga ku kibuga cy'indege cya Entebbe yakiriwe n'umuyobozi w'ubutasi bwa gisirikare bwa Uganda ari we Generali Aberi Kandiho, ndetse n'umukuru w'iperereza hagati mu gihugu Generali Kakabagenda, hamwe na Bishop Nyirigira Deo n'umuhungu we mwizerwa Felix, ndetse na Dr Sam Baguma. Bombi akaba ari abayobozi ba RNC muri Uganda. Gusa rero nyuma yo kwakirwa hariya muri RNC ndetse na nyuma yo kwakirwa muri Uganda, nta wongeye kumenya irengero ry'uyu mugabo. Kayumba Nyamwasa yagiye yumvikana inshuro nyinshi avuga ko atazi aho Ben Rutabana aherereye, ndetse rero uyu Jerome Ntigucike akaba umuhuzabikorwa mukuru wa RNC nawe akaba yarigeze kwemeza akavuga ko rero umuryango wa Ben Rutabana wakwitabaza igihugu afitiye ubwene gihugu kugira ngo rero babe bamushakisha, aho gukomeza bavuga ko rero Ben Rutabana ngo yaba yaraburiwe irengero, ndetse bakanavuga ko yaba yarashimuswe na RNC ndetse na bamwe mu bo batumvikanaga ndetse n'abataravugaga rumwe n'uyu mugabo muri RNC. Ibi ngibi nabyo bikaba bije bikurikirwa isezererwa rero rya Kayumba Nyamwasa, ndetse rero n'abandi benshi bagiye batandukanye barimo Frank Ntwari ndetse n'abandi batandukanye, ndetse n'uyu mubyara wa Kayumba witwa Kayumba Rugema. Aba bose rero akabangara abagabo bashobora kuba baribeshye kukurigisa Ben Rutabana, batavugaga rumwe rero n'ihuriro rya RNC, ndetse ko Ben Rutabana utaravugaga rumwe nabo muri iri huriro rya RNC ngari byo bizabaha ubushake ndetse n'uburenganzira bwo gukora ibyo batumvikanagaho na Rutabana. Hanyuma rero bakaba bavuga ko ngo ibi bitakiri ibanga ku bijyanye n'iburirwa irengero ry'uyu umugabo. Jean Paul Turayishimye akaba rero ari ukomeje kuza imbere, ndetse akaba nawe ukomeje gushyirwa mu majwi mu baba barateye iri giswa ry'uyu mugabo, ndetse akaba banavuga ko ashobora kuba azi byinshi ku byaba byarateye, ndetse bikanatuma uyu mugabo aburirwa irengero. Ese Ben Rutabana yaba ari hehe? Ngira ngo rero icyo ni ikibazo buri muntu uwo ari we wese yakwibaza. Gusa rero njyewe mu busesenguzi bwanjye ndetse no mu makuru nshobora kuba natangaza ku bijyanye na Ben Rutabana, ikiriho kizwi kandi gishoboka nuko uyu mugabo ashobora kuba ari muzima. Byo kuvuga ko uyu mugabo ashobora kuba yaritabye Imana ntabwo byo byemera, nta nubwo nemeranywa n'abavuga ko ashobora kuba yaritabye Imana. Ndemera ko Ben Rutabana ari muzima. Gusa rero ahaherereye ni ikibazo gikomeye cyane, ndetse n'uburyo abagatanze amakuru y'ahaherereye bakomeje kugenda rero bitana ba mwana, bikagaragaza neza ko ari ikibazo gikomeye cyaho uyu mugabo yaba aherereye ku bijyanye na Ben Rutabana. Reka rero nkomeze kubashimira no kurebera hamwe byinshi bitandukanye, ndetse no gutegereza umunsi nyirizina uyu mugabo azongera kugaragarira nyuma rero y'igihe kitari gito aburiwe irengero. Amezi abaye 3, ndetse rero niba nta gikozwe no kwa 4 kuzagera no kwa 5, mu gihe rero uyu mugabo akomeje kugenda aburirwa irengero. Umugore we rero bisa nkaho yihanaguye, ikindi kandi umuryango we nawo ukaba ukomeje gushakisha kugira ngo hamenyekane koko niba uyu mugabo yaba yaraburiwe irengero cyangwa hari ahandi yaba aherereye. Reka mbashimire, mugire umunsi mwiza, mugire ibihe byiza, mukomeze kugenda munogerwa na gahunda zacu, mukomeze no kugenda mubana natwe mu makuru yacu buri munsi tuba twagiye tubategura. Abagiye batunenga ndetse n'abagenda baduha ibitekerezo bidushima, namwe turabashimira cyane. Abatunenga namwe ikintu kimwe nababwira, hari abantu rero bibaza uburyo dukoramo inkuru zacu ndetse naho inkuru zacu ziva. Reka rero iki kintu mpate umunota umwe nyigarukeho. Inkuru zacu ni inkuru tuba twagiye tugutegurira, ariko akaba ari amakuru tugutegurira tuyakuye mu bitangazamakuru byinshi bigiye bitandukanye. No kuvuga ko rero ni amakuru tukugezaho, ariko akaba ari amakuru aba yatawe n'abanyamakuru b'inzobere, ndetse tukanakora mu bitangazamakuru byizewe, ibitangazamakuru kandi bitanga amakuru y'ukuri, uko rero dukomeza kugenda tubigarukaho. Rero umuntu rero
agiye muri comment akavuga nabi cyangwa se agatukana ku bijyanye n'amakuru tuba twagiye tumugezaho. Ibyo ngibyo rero aba ari ikintu kibabaje kandi aba ari ikintu kigaragaza ko rero nta busobanuro ufite ku bijyanye n'amakuru tuba twagiye tukugeza. Akenshi uzumva nkubwira ngo iyi nkuru ndi kukugezaho tuyikesha igitangazamakuru iki n'iki, ndetse inkuru dukesha ikinyamakuru iki n'iki ivuga gutya na gutya. Ubwo rero aba ari uburyo bwo gusobanura neza ndetse no kugaragaza source y'inkuru kugira ngo buri muntu uwo ari we wese rero abashe kuba yamenya aho inkuru zacu tuzikura, hatazagira umuntu uvuga ngo bari abantu bagira amakuru y'ibihuha cyangwa se bagira amakuru atizewe. Gusa rero muri rusange amakuru tukugezaho aba ari amakuru yizewe kandi aba ari amakuru akenshi muri tukugezaho murabizi ko aba ari inkuru ziba zirimo ukuri kwinshi. Abatugaye mwese rero turabashimira cyane niko ibitekerezo byanyu bibivuga, kandi ntabwo twababuza gutanga ibitekerezo byanyu. Mukomeze kugira ibihe byiza ndetse n'umunsi mwiza. Inkuru zacu nakagaruka, bye bye.